Guys, kali ini kita mau Melihat macam-macam menu buka puasa. Ada jus, kurma, kolak pisang. Dijamin kalian bakal ngiler guys. Nah, makan utamanya, ayo kita lihat ada apa aja. Nasi putih, rendang daging padang, ayam goreng, gulai jengkol, telur balado, apalagi ya? Oh iya, sayur bening bayam sama jagung guys. Enak-enak kan guys? Gimana? Kalian pasti lapar ya, tapi ingat ya, kalian kan masih puasa. Sabar ya, nunggu azan maghrib dulu ya guys, baru buka puasa. Oke guys, see you, bye bye.